Mad an trautudu digemer mat ban tollagat. Eus un naouegez artificiel e brezhonek mar plij e vo koz gagnon micho. Bet agen tapen gwellon peta nevez o barvro a distrom var an narsla bour a zo bet pen kenta ar zun levelet publik. Taoulaga debet, keleier lechel iroaz ebet. Mut eo chomet radio you public breizizel a garmorik. Bers neus gret grev gopri di France Télévision a Radio France. Savet din a ene braktrez Rachida Dati, ministrez ar zevena adur. Da esperna c'hant emezi eve fe krouet da henta a viz genver daouvil c'hwer varnugen un holding braz. Beuz ed eve fe implije di radio a télépublik a randvroioù en un izembregerez. Hervez ar grevisted a raktrese a laka e danger kalite a liezegez a c'helaoui lechel. Geden neuvehan yari botchedev ir staliev, loker a neuhe eus a abel, a tem sao kimiek velakei gete, met de savarion bleuniev lehel e gaver bremañ er vro, un degbenek inti pen ur bet, ti ferm o prefleuri en o mesk, a mañ ve hardet ur handsort botchedev benek beple in ur zoujeng da ha hulzamzer, hem produ kimiek na temz ur bet, dwe reven ge magali keginer in dachen, pe imar a daou a staliev a hornat. Kreski a ra dizean plas an naouegez artificiel bet trodrodion. Kuit na jom fe ar brezon eg var vordanen en dispar teknolog el se eve labouret gant ur rouet dat klaskerien stlet egorien a yezourien da zevelou stilioù fetis. Emañ gweltas duval genok o paouez resev ur priz evit e ijina aden ar meziant an aouder. Goude pevar blaz labour boulchet er studio advouecha dizale e c'hellerio an ostilze treuskriva en roladennou e brezonek ur film pe un abaden radio da skouer en un desten skrivet. Goude bez abe torret va fen war an eus aze evit klask krouien dra kenta, meus goulet e oa posibl en ober, hag e oa tu la kadandra da vont da vez a gwellor gwella ben a fin o kendechel al labour. Ar pez pifedin ober en dazon e la kadar meziantze va rezoug evit ma efetu kom skriva o c'hemenadennou da gaz dre SMS. Lakon, puis ar poen e oret deom skriva petra gant biziet. Ouz pan e brezonek ez a ket matren ro c'hoaz. Eus ar pez e fet dreist eo kom skriva a o kerik a kas gant sen a mat pelzo. E kerz ar prantat dioro ize en deus gweltas ken labouret gant ken seurtet e bro gembre. L'er ma eus lans war an naouegez artificiel a drugarez d'un archantaoui kalz brasor hag e debreiz. The more that we can collaborate reduces the amount of work that we have to do overall. So if I do work for Welsh, well, that can benefit the Breton language technology scene and vice versa. So the work that Welters has been doing has been very helpful for us to get live transcriptions and stuff like that in Welsh. Gant tamm ou filmou eo bet bouete d'an aoder da genta. Evit mont pellor e klas dioroerien an nia e brezonek roadennou nevez a liez seurt. Roadennou a galite. On eus em da gaout evit lakad an ia da gerzout. A manon eus ket a c'halite se, bon, ba, ve gret traoù abominab, bag a ro war l'er brezonek abominab domni, a neus e zo dangereux kenan. Evit ar yez. Dedenet eo da skouer ar glaskerien gant troedigechou war ar prim ar prezegennou e brezonek c'huzul randvroel. Ar redeo ie boueta an ostil gant brezonek gant deskerien a doareo da gomz en gounel ol gorniou breiz. Lors ne dans ur raktres evit kenik korpusa dwenedek galek d'un uriaterion a sevel ma gain en mécanicao. Sapre loen e an ia a garabad e diom chom dindan a loen se. Da diom mon varna. A ze a relom ober. Pegir evit ur vech ba histoire brezonek, a ze eus un danger faz diom, met evit ur vech on eus ar galout, ba finagoun, evel kumuni ez iez. Meur a emgaf endro d'an naouegez artificiel a da blas ar brezonek en teknologi echou nevez a vo kinniget e penkenta miz gwere e gouel broad el ar brezonek.